Umbholofidi umbango lo eSwatini. We are always building champions each and every time. There are these certain types of dreams, lamaphupho lawa lekufuna uwamakhe, lekungemaphupho lakha lento ozoba yiyo kusasa. Mawubona umuntu ayilento ayiyona lamuhla, ubokwazi ukuthi kukhona iphupho lelafika lakhombisa ukuthi wena njengoba uphupha kanje uzoba yilento le. Mawuzoba umthandazi, khona indlela ozophupha ngayo ezokukhombisa ukuthi wena uzohamba ube umuntu othandazela abantu. Kwesinye isikhathi uthandazela abantu. Mawuzoba umfundisi, uzobona kancono uyashumayela, ufunda iBhayibheli, uphupha abantu baseBhayibhelini.